Ñachu qillqarukunkiña kay atipanakuyman tromes de la Constitución nisqanchikman. Videoykita grabakuykuspayki apachimuy kay correoman cguerra@tc.gov.p nisqanchikman. Chunka pusaq punchaw junio killakamallam shaskisaqku videoykita. Sichusma kachkanki suqta wataykimanta chunka suqta wataykikama hinaptinqa amaña iskayrayaychu. Akllay huk artículo utaq derecho nisqata constitucionninchikpi kaqta. Celularnikita kinranpachata churaykuspayki grabakuy. Kallpawan rimay hinaspa aklasqayki articuluta tromi yachaysapa hina willakamuy. Kikikipa simikipi rimamuy yachasqaykiman hinalla. Videoyki unanman huk minuto. Tayta mamayki pi aylluykipas yanapasunkimansi grabanaykipaq. Jurado especialme hawanqa rimasqaykita hinallataq imayna wakichisqaykita munaynikiman hina. Virginia González Molina, IRTP Wasipi productora, televisión rimana wasipi iskay chunka wata hatun yachay wasikunapi yachachin. Hinallataq gestión de desarrollo audiovisual wakichiy nisqapipas. Alexa Centurión Chocobar, guionista, directora, hinallataq actriz cinepi, teatro, chaynallataq televisiónpi. Kunan punchawkunapim aprendo en casa wakichiyta willakamuchkan iriji warmachakunapaq. Hinallataq José Luis Sardón de Taboada, Tribunal Constitucionalpi magistrado. Chaynallataq Perú suyupi umallin Comisión de Venecia wakichiyta. Sichusma yachaysapa trome kanki Constitucionninchik ñawinchaypi hinaptinqa kay atipanakuyqa qampaqmi achkan premiokuna kachkan. Yuyari videoykita apachimuy kay correoman cguerra@tc.gov.p caja.